ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, nakitam ni Badong ka? Jak nakit-kita. Apay, mapukpukaw manan. Ay, jak nasiputan apimanaw itay bigat. Kanay mo malamang, saan pa'y anagaw away? Kat amumlatan ati na panan na. Ay, napanman nga tan nakiinom ka dagiti gagayim na di talaod. Sigurado day ta, Maray. Sapay jak kayat ti agpalaod. Apay aya, ada ka di kabutang mo di talaod? Ay namaray, dagiti na kautangak. Makita dak, singirendak manen Ada pa'y utang mo di talaod? Wen nga raw, sapay nag-uunget da nga agsingir. Ay, jakla ko man imot utang dita. Ay, mas naong-unget nga agsingir dagiti tagadaya, Maray. No saan ka makabayad adagos, papanday di balayaw kat ipungot-pungot da ka. Aya, nakadamagam? Kano nagado ti tagadaya nga imay nagreklamo iti barangay hall. May saak pa'y anapan nangan anawa kadakwada. Ay, sos, imbaglakit di nga ruden Taijay laeng laaw tinagutangak. Nanatuyang, san ka diya birbirukam ni tata ba daw? Wan, amaw no sa dino ti ayan na. Naggapuwa kami ni Jay Laod. Nakita ki Jay ni tata ba daw? Napanmanan ijay laawd. Pinagawid mo kuman Kasano pagawid nakaturog mo't ijay igid ti dalan. Nabartag, ingkan pagawidan. Diyak kaya ti mapan di talaod. Bayamaw, agawid tulata inton mausawan. Madanagan ni Marituyang takanayon a pumampanaw ni Kabadong amapan makiininom di talaod. Ay, sakit iti ulo. Saan namot akayat amapan sukunan dita? Takabutang na dagiti agsingir kan kuana. Ay, wen kat no nakaung-ungat dagiti agpapautang di talaod. Iso nga ruti ibagbaga ni Marituyang. Iso asyak, Maray, ijay daya tinagutangak. Imbag ijay, tanasisingpet da apagutangan. Nagkunaan na singpet da? Kano adamanen nagreklamo iti barangay hall at tagadaya, kat pinungot-pungot na ginagutang kenkwana. Ay, agpungot gayam dagiti tagadaya. Katwan, iso asiguraduam abayadam tinakautangam ijay no adaman, tanaunget da. Ay sos, sapay planok asaan nga agbayad ita abulan, tawan pa'y kwarta. Ay kat, urayam nga roden, adyo may mangipungot-pungot ken ka. Jak pa'y kaya't agawid ko araw. Di nakpilitan. Pag-awi dun na kanina natuyang. At dapat pakinumak di tayo laod. Di balay, may isa akong parek. Saan ka kanuan nagaw-awi, di kalman? Ano ko ba? At dapat nagturugat. Di tayo higit di kalsada. Ay, naglawa di tayo higit di kalsada pagturugat. Imbili ni nanatuyang ano makita ka at pagawidan ka. Ay, diyan kaya't agawid. Takay kaya't ko dito'y laod. Makamo ka. Basta tinungpal ko tibili ni nanatuyang apagawidan ka. Awan paimot ni Badong ko, Maray. Di nansamot kayaten ti agawid. Di mo pa'y kaya tawan sakit ti ulaw. Nga makiin-inom latan ti aramiden na ijay laawd. Bayam lang ijay agawid tulat ta, inton kay kaya na. Mapan ko kumangarod surutan. Nga mabuteng ka masinger. Maray, awan pa'y pagbayad kaw. Ay, narigriga ti sitwasyon ni Maribanang. Taapay, Maray? Gapo, tadita daya tinakautangan na. Ay, sos, delikado dita. Kano ko nam apumungot da. Ag problema mo't awan ka no pagbayad na. Ay, agpada kamin iti parikaw kin ni Maribanang. Kunak man no kayat mo akaduan na kamapan mang pasyar kadagiti ka baranggayan tayo ijay daya. Ay, adaya mo't imbagbagak akadwaan ka. Kat no isumot ti imbagam idikalman. Ay, awan imbagak akasta.
Mangayab kalangan iti kaduam amapan ijay. Saan asyak? Di man nga rod kwarog ti ayabak. Wen, nasaya at noadda ni kwarog akaduam. Takasapulam tinaturad akadua. Un nga rod. Nauungot kanukat dagiti tagadaya. Iso nga rod, adyak kayat timapan ijay. Mala. Nilangan kwarog ti kaduak. Tatlo parehas kami anaturan. Maray, no awan pagbayad ta kadagiti utang ta. Dito'y talaangan tersina ni Marikwan ang ngagistambal. Ay katwen, Maray. Imbag dito'y tawan mang singir kadata. Katwen. Ang pampanunutag ni Badungkaw. Saan mo tin nga agaw-away? Nay, apay ngay. Ay, kay kayat na anti makin-inom kadagiti gagayom na ijay laawd. Ay, ijay pa'y mat nakautangam abanda, ti kayat na apakiinuman. Diyak man ambo, kinibataw. Mayati, istoryaan nyo dita. Kitahan nyo man, dita sumunga dalakay na Na, Marituyang, ninsamot badong mo dayta. Iso aya. Agdiwar-diwar, magmag na. Nagawid mo langan ti salbag. Ay, ingkakot sabtunon, Maray. Payungam kit day, tanay, nagpudot ti panawan. Wan Maray, inaksabtaw. Nasaya at magta nakalagip ka nagawid ba daw? Anay ko, ito ropak. Apay, nanano ka? Basol mo day tayo. Apay apabasulan na. Apay kumaan nagbalin a basol ka. Dinanog-danog-dak ijalaod. Salbag ka. Apay adinanog-danog-dak ka. At nakanugayam utang mo ijay. Ay uwan. Adagpay suutang ka. Apay ngay asikatin ang ipapasan da. Pinagtutulungan da ka dinanog-danog na kiti asawa na kiti nakautangam. Ay sos. Mala umay ka nga rudan. Taagasak day tadunor di tarupam. Nakitam ni kumparem abadong, intay. Saan ko pa'y mo't nakit-kita day ta akumpare? Apay, di mo pa'y nadamag. Dinanog-danog da ijay laod. Apay nga dinanog-danog da? Adda ka nung amin nakautangan ni Marit Uyang, adi na binaybayadan. Kaasimot ni pare badong. Isukid din, tinagipapasan da. Ay, isukid ti ibagbagak, akanayon adakas ti agutang. Nangruna no saan mo't abayadan. Adda ayamot imbagbagam akasta. Kanto ka na yun kung ibaga. Ibagbagakan ka. Iso ka na yun nga ipalagip ka. Awan mo't malagip ka. Agundi di ka laag mo't awan malagip mo. Iso nga di ka man utang nga utang. Anya ti aramidon tayo jay daya ang kail. Inta mo bisitaan dagiti kabaranggayan tayo Agpasada ako mapay. Itantan mo pa'y laeng. Kasapulan da ito yung aramidin ta. Sige man langain. Anya nga iti itugot kong armas. Armas? Apay nga gitugot ka nga iti armas. Katno da madamdamag ko na uungit da kano ijay. Naungit da ano da basol mo? Ay, amukaon. Agitugot ak iti palto-paltog ka. Isanan. Agitugot ka iti armas, palto-paltog pa'y. Sino nga iti mabutang iti dayta? Kuton ati mabutang. Apay, Kapitan, sa dino ti papananiyaw. Ijay daya. Bisitaan mi man dagiti tao ijay. Ay, katagan-anad kayo kanikwarog, Apay nga, akasta ti ibagbagam. Apay, di mo ammo nga do ti agrik-reklamo iji barangay hall at agadaya. Amo ka. Dagiti nakautang dagijay asaan da nagbaybayad iti utang da. Sumot. Sana ko na sumurot ang kail. Si kalangan ti mapan. Umay ka kidin. Awan ti takrot at siptanod ko. Awan mo't utang ta. Apay nga mabutang ka. Sabagay. Mapantangarutay. Badong, linukatakon tiri daw. Mabalin mon ti rumwar amapan makiinom ijay laod. Kita masaan pa yan na imbagan da ito'y ropak. Ibaw nakiday. Kunak no saan ka pa'y anapnek ang nakiinom.
Ay, Uston. Di ako nagsubli dito laod. Aging gasaan ka pa, makabayad ito utang ma. Awan nga rod pagbayad ka. Mayat ko maano ikanak. Pangala ko mangay. Ay kat mapan ka nga nagtrabaho Why, mapanak to ang trabaho. Inton maimbagan to'y rupa kalimteg. Tada itag cooking ka pagbayad mo. Kasta ba daw? Nasaya at man no kabutangan ni pari badong timapan makiinom ijay laod. Won maray, kabuteng nan. Laklak ka ay ang aming timadanog danaw. Win ay napanmot dain tengken kwarog ijay daya. Saan ka di nga da utang mo ijay maray? Wen, adda. Ngamjak imbagbagakan ni inteng. Di na amaw? Ay, naskun asan na amaamuan, maray. Kasanungay no iso ti singirenda. Kas itinapasamak kan ni badong mo? Katwan. Ay, saan mo't siguro? Ay, dumanog mo't adakwarog kan ni inteng no adamang danog kadakwada. Nakasangpatan dito'y dayang, Kyle. Ay, nakaulimik mo dahito alugaran. At daamin dagiti tattao dito nagtibabalay da. Dagiti mo't daduma. At dada iji bangkag da. Uy, mayat agyan dito yung Kyle. Nakataltal na. Ay, uri ka. Ada mo 5 babae nga umas asidag ka data. Ay, why? Nakadaster damat amain. Ay, siguro, ada umay da ibaga. Bakit damat ang Kyle? Itamaw. Puro dapay bungal. Don't laugh at me. Ay, di mo gayam katawan ita. Ay, Kapitan! Sus! Kapitan! Oh! Nasayat mo, tapi masyar kayo kani kwaraw. Ay, umay da kay bisitain kabsat. At da anak yung abalasang. Mayat sa timay kamang dito ya. Naulimak dito yung lugayaw. Makaungungat kami! Makaungungat ka ba? Bakit kayo makaungungat na? Kada ka ba bakit? Sugod! Sugodan tayo ni Kapitan. Ipungot-pungot tayo. Delikado dito. Sikalang kanuang Kyle. Di da kiramraman Uray ni Kwarog. Ipungot-pungot yung matan. Karaman dahi tayo itibasol ni Banang ka na tayo. Anay! Makalbuak! Anay ko makarkarot ni kalbo! Day, apay, ano kayo adwa? Ouch! Pinungot-pungot na kami dagiti babakit ijay dayan, day. Anya? Kaya di mo yung bagbaga nga dagayam utang mo ijay. Kuha. Saan ka kano nakabaybayad? Basit lang, ba't? Basit. Kita am tibuko ang Kyle. Si Bintin sa langan tinabatay. Sakit di ati madanagan. Tuin ni hap sa lang tinabatin. Jesus, kinalbudan sa pay tikiday kun. Pati iming ko aw. Ayun, ada talo. Sige. Ouch. Tay nakbayadan ti utang ko. Kwarog, sikat ti mapan magbayad Ay, diyak kayat pa lang ti agpakita ka dagiti tattao. Bangkingan ti barbas ko aw. Ayun. Gapukin ka. Nungot-pungot dak. Gapu iti utang mo banang. Basol mo dito yan, tay. Gapukan ka. Nadadaal ti Mr. Suabe abarbas ka. Ala, sikat ti mapan agbayad. Kaya makisarita ka itinasaya at kadakwada. Sige, intay. Barituyang, apay anak kapayong ka. Mapanak man ijay laod, maray. Tamapanak agbayad iti utang kaw. Ay nasayahat mo, tamapan ka agbayad. Inikanak ni badong kaw iti pagbayad kaw. Ni Maribanang, kalablabas na dito tersinak. Apay, sa dino ti papanan na. Mapan kano matagbayad iti utang na ijay daya. Ay sambutek man. Tagkuyog kami amapan agbayad. Ay, nasayat, no masambot mo. Nalaing kan, tapno maabutam ni Maribanag. Jayan ni Antibanang aw. Mapaan na nagbayad iti utang na ijay daya. Ay bayam, tapno makabayad din. Nay,
At damot kadwa na magmagnangkal. Ay, ninanam atuyang da dya. Aywan. Ay, mapanmot siguro agbayad Nagbayad dan kadagiti utang da. Kunak no saan ka masangputan dito'y balay ba daw? Tapay asan, papanak kumangay. Nakabayad akong iti utang ka. Nasayat mo do kasta. Inak nga ron aglutaw. Nakaluto akaon, mga talangay. Ay na, ay nagsayatan. Kasta kumakanayaw. Liklikam nga minong ti uminom iti ara. Kitsi ka, liklikam mo tan, ti umanutang dita. Siyak ti ka asya, dinangranda. Tadi kamot makabaybayad. Nakabayad akon. Iso nga awanong ti pagdanagam. Manipod ita. Agbalbaliwtan ba daw? Ay na, tatabadong. Liklikam nga minen ti ara. Ket da kayo mat nanabanang kan nanatuyang, diniliplipatan ti agbayad iti utang nyo. Ti utang ket nasken abayadan. Ala sigay! Dedon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng-Teng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.